Mwe mu mpamvu nyamukuru ntabwo numvaga ko inyubako ya Edouard Bamporiki yabaye hoteli. Wari wabibwiwe, wari ufite amakuru wagiyeyo mbese hari akanunu? Namenye amakuru ko ashobora kuba yarayikodesheje kugira ngo mu gihe byabaye ngombwa yenda izave mu bwishyu naho kugira ngo itezwe cyamunara. Bitunguranye ashobora kuzajya muri gereza. Bamporiki. Right, Jaras Official TV turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro. Mbifuje kugira ibihe byiza. Uyu munsi ngiye kuganira na Jean Paul yicaye muri Santa Fe. Kwijuma? Ni kwijuma. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa barakatuh. Ariko menya uzi kwiyadapta ahantu hose. Nta dini ngira. Bibiliya iravuga ngo idini ririca ariko umwuka atanga ubugingo. Nta dini rero. N'ikimenyimenyi mufite ni inshuti yanjye ya hafi. Okay. Ni inshuti yanjye. Umeze ute? Alhamdulillah. Weekend suyinjiyemo gute? Nyinjiyemo nyuma yaho twibasiwe n'imvura nyinshi mu mujyi wa Kigali. Nyinjiyemo meze neza. Ku mwero wanjye ndasa neza ko. Rega nta muntu Imana yaremeye amaguru kuyahagararaho. Dosiye yo kuyagendesha byaje nyuma. Ariko twibagirwa vuba we. Uravuze ngo kugendesha amaguru warabyibagiwe. Ni ibintu byaje nyuma ubundi. Ni probe. Umeze ute? Ni sawa. Muri iki cyumweru hari inkuru wakoze. Aka karagaciye mari. Karagaciye. Kandi ntimubifate nko kwirata is joke. Ntabwo twahora twazinze imenya everyday. Yego. Muri iki cyumweru hari inkuru wakoze. Nabonye itaravuzweho rumwe. Nande? Nabayikurikiye cyangwa se abayirebye. Abakunzi. Ba Jaras. Oya shobora kuba atarimo n'abakunzi. Nabayirebye. Ntukabita abakunzi kuko ntago abayireba bose ari abakunzi. So watangiye kunshuka ngo ufite abafana. Oya hari abafana bande bawe. Okay. Barahari. Abo bo barahari. Nyuma ya Reyo nanjye ufite abafana. Iyo umuntu afite abafana. Egari kafite n'abandi. Shafisi se. Nase n'abantu bangareyo. Ariko Fisa ntabwo ujya mumviza ndirimbo bazirimba iyo Reyo yatsinzwe. Mabanzi bangiye Fisa abari ku ruhembe rw'imbere. Umuntu watinyutse akajyana kwa Bamporiki Rugabire. None imvura yari yaguye. Naho ndi n'ubundi nanjye. Imvura yari yaguye yakandageza Rugabire agatebera akakuramo akarenge akayikuramo. Arabona abo. Ubwo yasubiye mu modoka ate ko nzi ko akantu k'isuku ukitaho cyane. Nabanje kumushyira muri ya kaburimbo. Arabanza yoga ku mazi yamanukaga muri rigore. Asigaye afite abafana. Uzamusenyera. Ikiganiro cy'ubutaha tuzagikorana. Agaragara. Nzabanza mupakira ibisambusa by'ibiraha. Izinyama ntiyazigondera. N'ibikeke. Capati ni mubi. Twagiye ahantu agura itike. Yari afite itike ayiguramo capati ataha n'amaguru. Kabeza. Fisa kundi biryo. Jean Paul reka tuve kuri ibyo bintu sibyo. Ariko kuki Fisa asigaye afite winyobya twaragiye. Winyobya rwose Fisa kuba afite abakunzi ubwo bazamushaka tuzabaha nimero ye. Anteye kudeta. Ku bakunzi bawe se. Wowe ufite abawe nakagira. Winyobya aho niho ndi ku rugendo ruzinduko wagize uravuga uti ni itariki 5 ati n'ubundi nabasezeranije ko ku itariki 5 runaka izari zose nzajya nza gukurikirana ibyi dossier ya Bamporiki. Urahageze ugiye kwa Bamporiki. Iyo natinye ni ya 5 Nyakanga. Imwe ya ku ya 5 Nyakanga ya kudeta ya kera. Oya imwe aba milita n'aba militate. Yo ntayo nzi. Ku ya 5 Nyakanga nibwo Habyarimana yakoze kudeta 73. Nyine Leonze kamarade. Sibwo bahiritse se wa mugabo. Gregoire. Nawe rero niyo navugaga. Wese se yahirikiwe hose byo kore ya 5 Gicurasi. Zo yarahiritswe. Yakuweho. Ya 5 ifite amateka atari meza. Naye ndayiziyo. Urugendo. Iki ndashaka kudusangiza ku rugendo. Numvise uvuga uti
bigoranye ugakomeza witsa ku kintu cyo kuguba ya bigoranye nzabiharira harya yitwa ndi peacemaker. Yava kuri ibyo we tubwiye ku rugendo rwawe. Urugendo Yagiyeyo, rwanjye. twabibonye yayikoze yayitahanye. Uburyo yayibonye Yikojeje mu kirere ajyana twari turese. ntitubizi uko yabigenje. Nibande. Yashyiraga telefone hagati y'amaguru yatse fanta ibyo byose. Hari amashusho nabonye ameze nk'aya telefone. Okay, imwe mu mpamvu nyamukuru ntabwo numvaga ko inyubako ya Edouard Bamporiki yabaye hoteli. Wari wabibwiwe, wari ufite amakuru wagiyeyo mbese hari akanunu? Namenye amakuru ko ashobora kuba yarayikodesheje kugira ngo mu gihe byabaye ngombwa yenda izave mu bwishyu naho kugira ngo itezwe cyamunara. Kuri za miliyoni 60 yatswe nk'intuza ihazabu. Musaza rero buriya abanyacyangugu bazi ubwenge bwishi. Abantu aburira muri politiki ayoboka y'ubucuruzi. Buriya n'isambaza zicuruza umusaza. Si umushi. Abashi ni babi. Bakuri ibyo uzabaza no kuja. Yarabanje kugira ngo aze muri Kigali aririmba ibintu byitwa ngo urabeho ndagiye. Ari imiryango ashaka imuzana muri Kigali. Hageze hano abashinze radio abaye umuproducer n'umunyamujyi. Abakoze element nakose. Abakoze element na bose se bari umunabe. Bose si bucura si muri umuna wa Kinyoni se bucuri wabo se burya. Nyakwigendera Kinyoni ubwo nawe akomeze aruhukire mu mahoro nyuma yo kungwa mu biganza. Yego. Nta kundi nyine yabibaho. Twaragiye. Mwaragiye rero. Uruzinduko cyangwa urugendo rwawe kutari urugendo ngiye bari banzi kuko so bwa mbere makoze inkuru byangoyemo gake ariko hanyuma ndagenda ndadiringa fise mupakiramo amakoko n'amafiriti biranamunanira tubishyira muri tekawe. Ageze mu modoka ndabimwaka. Ubwo ibyo bintu byo kukugurura ukangiza ntibyemewe. Nahise mbi haba bikeneye. Nuko. Ariko mbere yuko rero mugeraho kuko waravuze uti mu kiganiro mwakoze waravuze uti bari batwangiye ariko baratubwiye ngo muze ariko mukonsome. Yego. Nawe nakubonanye niko kani wine. Nanyweye ntuza ni Fiesta. Ntabwo ariko kasi wine nabwo ni Fiesta. Okay. So ijemo yinjiramo twaragiye duha makuru nabanje kugira ngo nibihuwa nagize ngo nibi prank. Nibyo hageze koko sanga imvira arangaye. Abagore babwiye ko Yezu yazutse bagira ngo nibi prank. Abahageze basanga imvira arangaye. Nanjye bambwiye ko kwa Bamporiki habaye hoteli mageze sanga inkuru n'impamo. Ndakosoma fisi arakegeta turataha. Taha mu mvura y'igikatu kuko yashaka gukora siporo nta nubwo yatumye mugeza ku kazi yaviriyemo mu nzira kugira ngo agenda bigabanya. Yakugezeho ari kuri moto cyangwa yego cyangwa ho arakina se imodoka iramugora gahegeze amagira iseseme n'ibintu byinshi kandi ntabwo nari kumanura ibirahure mu mvura. Yemewe kugenda nyagirwa. So Bamporiki n'umugabo ukurikiranwaho icyaha cy'ubwambuzi. Ese nicyo n'ubwambuzi bushukana no kwihesha ikintu cy'undi yakoresheje uburiganya. Kwihesha ikintu cy'undi yakoresheje uburiganya. Ako byose arimo gushukana tu. Uyu mugabo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rw'ibyaha niyo mpamvu zitandukanye. Uyu mugabo n'ibihano ntibiba bisa. Uyu mugabo yaburanye yemera icyaha. Twisegure kubakurikiye ikiganiro cya mbere byanatumye hari n'abandi bakoze amakosa. Bakanyiganaho batanambajije. Yaburanye yemera icyaha. No yakatiye imyaka 4 ni hazabu ya miliyoni 60. Yaburanye yemera icyaha. Asobanura icyo cyaho ko yagikoze. Urukiko ruritunatuna ruriherera rumutera imyaka 4. Perezida w'urukiko ubwe yaravuze ati sinashyiramo imiyaga kuko wishe indangagaciro za kiyobozi. Imyaka 4 idasubitse. Uyu mugabo wunganirwa na Habyarimana Jean Baptiste wigeze kuba meya wa Nyamasheke akaba ari n'umunyamategeko uherereye i Rubavu mu karere ka Rubavu niho akorera niwe wamuburaniye. We ariko yaburanye musabira imyaka 2 isubitse mu gihe cy'imyaka 2. So icyo cyo nta kibazo ngifiteho. Icyo tuzana cyumva mu bujurire kuri 19. Urugendo rwanjye rwa rushingiye kureba niba koko ari inzu y'ubucuruzi hariye. Aha, icyambere rero. Uribaza iki? We buretse. Abantu bati Jean Paul iyo ni violation du domicile. Barabivuze? Yego. Urazirekura. None se niyo ntazirekura nge ntabwo naba nazisomye. Itegeko rivuga ko umuntu uri mu kazi yemerewe kugera ku makuru. Mu by'ukuri Bamporiki si umuntu muto. Nubwo yava muri politike nubwo yakatirwa tujuru yaba ari Bamporiki ufite CV.
kuba rero yafata inyubako ye akayigira hoteli kuri njye ni inkuru. Icya kabiri nasabiye uburenganzira bwo gukora ibyo nkora mpageze, nk'uko iyo umuntu agiye mu mahanga atereza viza he ku kibuga, iyo umuntu uvuye mu mahanga aje mu Rwanda viza ayitereza hano i Kigali. So nta violation nakoze, ntabwo ninjiriye urugo, narabisabye kandi ndabyemererwa. N'ikimenyimenyi Kabarera Maurice Mutabazi na Peacemaker bagiyeyo bagenda nk'abapepure, bataha nk'abapepure. aho nabo bakuyeho video. Niki cyadutaka ni nkuko ejo werekanye yo mu rukiko rwa Gacurabwenge twararwandikiye tugahabwa igisubizo nyuma y'iburanisha. Yes. Ariko nyine ishusho twafashe twe ryari ishusho rya nyuma y'iburanisha kandi ryari remewe. Ntare Paul ntiyarakumize. Metre Ntare Paul ntiyarakubiranduye ati ndakumena. ati byatoye amashusho ati ngenda kumena imbere ya president. Ntare niwe wanjye. Nanjye ariko niwe wanjye. Uriya mugabo yegeze kuvuga ko ashonje. Ntare se mu rubanza rwa Tom Byabagamba. Ni Ntare wabivuze kandi nanone rwari rurimo Michel. Ni Ntare wabivuze. Ni Ntare cyari n'uriya wundi bose barabivuze. Gakunzi Valeri na Ntare. Gakunzi niwe wabivuze na Ntare. Ofete urubanza rwaberaga kuri Skype. Skype igenda ipfa byikubita saa 10. Yikubise saa 10 perezida birakira. Bati iburanisha rirakomeje. Baravuga bati turashonje. Procureur Michel Shimiyimana atareko umucamanza amasaha y'akazi aracyarimo. Abanyamategeko bikura mu rubanza. Byabagamba asigara mu cyumba cy'urukiko wenyine. Nawe ati ntabwo nanjye mburana ntunganiwe kandi abari kunyunganira bashonje banagiye. Umucamanza ati ruraba ahita yihana umucamanza. Michel ati naburanye nyinshi no bwa mbere umwavoka avuye mu rubanza kubera inzara. Wagira ngo babyawe na fisi. Nakaba kanyuzemo. Oya sakanyuzemo biriseri. Gato aho ndi hari aho ndi. Urumva urakumva via kuko natagiye kubaza ibibazo biriki. Biri person. Ikindi kibazo. Abantu bati Jean Paul nuko utareba neza ubwa mbere ujyayo icyo cyapa cyari gihari kandi gifunitse. Twahageze. Twarakumiriwe. Uwo muntu kiretse niba iyo message ari bamura iki wayanditse. Naho ubundi aho twagarukiye twari turi kumwe. Twagarukiye muri za sipure. Babahungu bari batugose. Bari gutuma tubona niba hari icyapa cyangwa kidahari. Iyo message narayibonye. Ubushize kuko wenda nagize amahirwe nkaba narindi mu rugendo twajyanye nari mfite amakuru neza cyane. Kuri no nshuro kubushize bakubwiye bati ibyo urimo wanashiduka twakurashe. Ubwo ntago habayemo iyo oya izo mbaraga cyangwa ntago kuvayo wasanze bamurike rimutse ntago namubonye. Ashobora kuba atanahaba cyangwa nta rwake ba oya ntabwo nyuma yo kuvayo cyagihe abashinzwe umutekano we barabagabanyije ku buryo bushoboka. Wabonaga ko hariya n'umuntu yacagaho bakamubaza ngo urajya he, umuntu yakwicara ahagaze ariko mvugira no kuri telefone bakamugurukana, byaragabanutse. Icya kabiri nahabonye abantu nka 2 cyangwa 3. Swate nkabanasaba serveri, nkabanasaba kiriya. Nkavuga aba bantu ni bande. Nabo narababonye kandi umugabo akurikiranwa adafunze nkuko byemejwe n'urukiko. Ariko nawe sinamubonye hagataho. Ako karagaciyemo nako. Icyo nacyo cyari ikibazo cy'amatsiko cyo kwibaza situation ko yari imeze. None ni iki wavuze mu kiganiro wakoze wowe warabivuze. Uravuga ahantu tuhinjiye bigoranye. Ni mumbo nindi aho twakamereye bampora iki timugiye unahageze byoroshye. Nkuko natanye mbivuga waravuze uti badusabye no gukonsoma biba ngombwa ko tugura twaseza amadolari 50. None nibyo wita kugorana? Oya ubundi nanjye nabikora ahubwo nge naca amadolari 100. Niba ari kwa bampora iki cyabayemo nyine. Icyabayemo nuko kuko na video igaragara mwinjira nta kibazo. Ntabwo abantu bari baza agaciro k'abanyamakuru twarabisabye turemererwa. Ese nukuva mukigerayo habanje kubaho hari ishusho fiterekana vuga ngo ni mu fotora ndakimena kandi ntabwo nabonye uyishyiramo. Niba irimo uze kuyiha Jaras twarago umuntu yababwiye ari cyose ati nyuma yaho adutereye umwako umuntu akayisitaraho amadolari 100 ikameneka byanyabyo fisa gahekenye. Iyo ni Santa Fe iri kure. Urumva noneho nyuma yahise ko kwimeneka byanyabyo. Ariko ntabwo ari wa wundi toujours gusa amakuru yo mu Rwanda yo kuri teraragora warayibonye nejo
ku rukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge ko byagoranye kandi twari twarandikiye urukiko mu by'ukuri ariko urukiko ntirwatugoye ntabwo twagowe n'ababuranyi ababuranyi se ko rero baguteza abantu nka Ntare Paul aragira ati niba ntarivuze ati nufotora turesurana Gakunzi Valera ati twicire mu cyanzu kubera icyo abanyamategeko baciye umuryango w'abacamanza nari ko biriya bitemewe ubundi ntabwo byemewe nawe warashe imbogo baragiye bategera mu muryango uzwi baca mu muryango w'abacamanza nakamye ikimasa sinarashe imbogo cyose ni kimwe dore imvubu okay aha tubwire rero ntabwo ngenda ku rugendo cyane ariko kugeza ubu ngubu Bamporiki yarajuriye niki twakwitega ko ashobora kuzahabwa imyaka 2 cyangwa 3 yewe 4 isubitse mu gihe cy'imyaka 4 cyangwa igasubikwa mu gihe cy'imyaka 2 cyangwa agahabwa umwaka usubitse mu gihe cy'umwaka eske ntabwo bishoboka ko iriya myaka yakatiwe yayisubikirwa mu mwaka umwe ashobora guhabwa imyaka 4 isubitse mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa 2 bitunguranye ashobora kuzajya muri gereza Bamporiki ku gipimo cya 2.5 kwijana ariko kuko azi kuburana umurambararo we ntabwo burana umuhenerezo aryama hasi ku itapi atinya kwa mucamanza iyi myaka muyimpaye nkayikegeta ubuzima bwanjye bwaba burangiye kandi ndacyari muto ku myaka ya 39 haracyafite gukorera igihugu erega nubwo yavuye muri politike ni business yashoye n'ubundi hari ahubwo se ahashyire kaburimbo biriya byondo ni bibi uko ntekereza wenda ashobora kuba ari ubumenyi buke buriya ntakiri mu bamambure n'ubundi ba RPF hari ikimukuraho kuko atarahamywa ibyaha n'urukiko ariko niyo yakatirwa tujuru akarangiza ibihano yasubira mu muryango ni ukuvuga kugeza urubanza rubaye itegeko kandi wibuke ko n'ibyaye ikibazo harya ubu Bamporiki n'ubu nawe aracyari umwere kuko yajuriye kuko yajuriye n'umwere cya kabiri ibyaye ikibazo irakiriga turavuga mu muryango ntaho abapepure baburamo kandi abana bose uko bakunaniye si kujugunya oya bibaho umuntu ashobora no gusitara mu rugendo rwe gusa ikiriho ifungwa rya Bamporiki ryabereye abayobozi benshi kutizera abantu ko hari abantu bafashe ruriya rugendo rwawe nko kujya kwamamariza Bamporiki ahubwo nayampe niba naramwamamarije muciye $400 none se biva kuri ibyo amakuru mfite y'ubwino ko wagiye ngo hari ahantu RDB ijya kuhasura yes nyuma yaho Jaras maze kuba icyogere mu nkuba nyuma yaho ikiganiro gisohokeye urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwabyukiyeyo koko ruti koko tubonera ibintu kuri Jaras none se ntabwo umusaza yadekaraye ntabyo nzi cyangwa nabahakodeshe ntabyo nzi ariko mutayemo nakabarira yahise ajyayo nyuma yo kuvuga ngo azane miliyari yagiye kuhanywera ayongera ko se mutaba uriya wagiraga iki kwa Bamporiki ko shimye nanjye mfite ikarita y'itangazamakuru ikarita y'ubupasitori baho y'ubwa potere se ariko hari umuntu hambwiye ngo yarari kumwe n'umunyamakuru ngo banje kugira ngo ni fisi yatwara kamera uzabareshyeshye n'umunyamakuru bari kubwe bari kumwe na Mutabazi kandi inshuti batizana amarensi nawe ni umukameramani ntabwo mbizi ushobora kuba umukameramani ukaba n'umunyamakuru nawe ujya wikamera kandi uriwe uragira uti bitunguranye Bamporiki twamubona imageragere ariko bidatunguranye cyane twamubona akatiwe imyaka 2 mu gihe cy'imyaka 2 isubitse so ubu kuri wowe uba muri kino gisata kuko ntago ari ubwa mbere ugiye mu bujurire bw'umuntu wakatiwe ubujurire buburanishirizwa buburanishirizwa mu rukiko rukuru ubwo ni perezida yitwa Ndahayo Saviye mu gihe urwisumbuye ari Udahemuka Adolphe hakaba n'urw'ikirenga ariko hakaba n'urw'ubujurire hari urukiko rukuru High Court hakaba Court of Appeal urukiko rw'ubujurire na Cour Supreme ariko Cour Supreme yijya muri hejuru y'imyaka 10 aza Cour Supreme itanye na High Court oya urukiko rw'ikirenga
Eh, Eh, si urwo si ubwo. oya urukiko rukuru. So ubwo Bamora icyari mu rukiko rukuru mani. eh Natabona ubutabera azajya mu rukiko rw'ubujurire afite ingingo nshya. harya hari Nyamira muri mu rwisumbuye. Ariko hepfo gato hamwe bita kwa King James Eh ni mu rukiko rukuru. eh Kacyiru Meredi narinzi ko rwari rw'ubucuruzi. narwo rurimo. Harimo inkiko eshatu. N'urukiko Urukiko rw'Ibanze rwa Nyarugenge, urw'ubucuruzi rukuru n'urukiko rukuru. Harimo inkiko eshatu. Enye. none se urukiko habaho urukiko rw'ibanze rw'ubucuruzi. Habaho urukiko rw'ubucuruzi. Aha. Uranyishyura ariko. Habaho urukiko rw'ubucuruzi. Hakabaho urukiko rw'ubucuruzi rukuru. Hakabaho urukiko rukuru. Hakabaho n'urukiko rw'ibanze n'urwisumbuye. Rero Bamporiki icyazaburanira mu rukiko rukuru. High Court. Ruhagarariwe na Perezida Ndahayo Savi. Okay. Ndumva byumvikana. Najya mu rw'ubujurire. Azahasanga uwitwa Rukunda kuvuga Regis. Waburanishije Paul Rusesabagina. Nawe yarajuriye. Buriya mu rw'ikirenga ushobora gusanga na Chief Justice nawe hari ubwo yimanukira. Yes. Ni ibyo rero njye nayo matsiko nifitiye. Ari nashaka kwibaza ku rugendo uyu mwaka ko nabonye uvuga uti byatugoye cyane cyane. Reka tunabivugire rimwe turi mu kwezi kwa 12. Uyu mwaka reka ndavuga abo nibuka nawe uvuga wibuka. Umwaka ushaririye, umwaka w'umutuku n'umukara kuri Bamporiki Edouard, kuri Ishimwe Dieudonné. Umwaka w'umukara kuri Ndimbati wayoboye abandi ko yari yasawe Veniseka. Uyu mwaka kandi wabaye umwaka w'umukara ku bakozi ba IPRC bagera kuri 19 ariko cyane cyane Deje muri Ndahabi Diogene. Urongera ubu umukara kandi byisumbuyeho n'ubundi nubwo bya byatangiye mu wabanjirije ku mubyinyi witwa Ishimwe Titi. Ni umwaka w'umukara ku bayobozi bagiye beguzwa bitunguranye ndetse bakanirukanwa. Ukaba umwaka w'umukara ku muyobozi wungirije muri RGB. Yes. Dr. wemeye ibyaha muri Kenya. Yego. Nibo aburanemera icyaha. Yego. Ndetse yatangiye no kuburana mu mizi. Pe. Ni umwaka utarabereye mwiza umunyamakuru Jean Paul Nkundineza. Ntiwabereye mwiza kandi Miss Iradukunda Elsa. Wabereye mubi cyane Miss 2016 Miss Mutesi Jolly. Okay. Yes. Ni umwaka kandi. Are you sure? Yes. Kuko yagiye avugwa kandi akavugwa bitanu mu buryo butari bwiza. Turi ku bantu batawe muri yombi. Urivuze uvuga na Jolly. Erega twe none se stress. Mwagize stress muri uyu mwaka? Yihese y'ubukwe. Y'ibyo bibazo twavugaga hejuru. Ega gusesengura ntabwo biba byoroshye. Nanone. Yes. Ni umwaka kandi. Munyenyenzi Beatrice. Umugore uregwa ibyaha bya jenoside yatangiye kuburaniramo mu mizi aho aburanira mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Umugore wafunzwe imyaka 10 muri Amerika. Ntabwo twabitindaho. Okay, ni umwaka munini. Ni umwaka reka tuzabigarukaho kwabyo. Manza z'ubutabera by'umwihariko tuzabigarukaho ubwabyo. Ahubwo ngewe cyari kindaje ishinga cyari icyo. Ahubwo sinzi niba nsoje ntacyo utambwiye ku rugendo wagiriye kwa Bamporiki. Nuko twatamiye. Icya kabiri ariko Bamporiki ngewe urya ni n'umujama. Amahirwe mase. N'umujama. Mu rukiko rukura zagari ku bushinjacyaha. Ariko nk'ugiye kubona ukabona ararekuwe. Nabonye ari n'abagutera amabuye bavuga bati nta nubwo uzatunga icyumba na kimwe kiva kuri iyo nzu. Kijyahe? Nta nubwo uzakigondera wowe. Sha ntacyo nzigondera. Cyo kwa Bamporiki. Sha ntacyo. Aho ntibabeshye pe. Kigondera atuye mu gahenerezo. Ariko ze ko ari abantu barona umuhenerezo batuye mu gahenerezo. Kabutaro urahaza? Harahari se? Nitwa mu gahenerezo. Jean Paul reka ngushimire. Utanjyana mu Kabutare. Urakoze cyane. Gahunda zacu se burasaka garuka. Isabato nziza nibura umudivantiste ku munsi w'ejo. Ijuma nziza ku basiramu kuri uyu munsi. Alhamdulillah.